megalayapost.news. Kihe kenong ilam naga parti Kongres hajirang mentang singi kila arai ban penyasok no yala di syaka NPP bad ya kita kihe nong ilam ke Kongres la priang sombha duba sustain sotun MLA ke jirang pada badir kortong ke NPP hakini ke election MDC na jirang constituency. Kita kihe nong ilam ke seng Kongres hajirang bad kibala arung syaka parti NPP ki kentup yu Abraham Sangma advisor ke jirang Block Congress Committee JBCC nang tau Marcos Sangma Vice President ke JBCC u Bijoy Ronghang Joint Secretary lembat kiwe-kiwe hakabala priang subhaya ki hakasnong nong thamai banihan hadian kata sakawai pat ke jaka kata hakasnong khalai mer tamul kuchi kiladan sakiwai pat kinong ilam bah khmat jong ka TMC kiba kentup yu Jamelson Sangma President ke TMC jirang Block Rickstar Sangma nalor kita kidan pat sakiwai kinong ilam banong kerjaan ke parti Kongres nagi snat trekam bofer kibala arung no bat penyaso yala de syaka parti NPP hakabala priang subhaya ki duba sustain satun hargat ke jingan don lang kiwai pat kinong ilam ke NPP jirang Block Janmir na kalian jonga kumu MLA jongka National People's Party pat kejo kupor kumu kertong MDC akan election kapan solong kapui trik jong penai banwan penai baar senam ada ratusan ngapen pawe kejing sokmen ya don lang ki Block Congress Workers kiba laai ya kejing trelang na dunta sengi kamtam kini kinokit kam kiba khmat iba Marcos Sangma ibadai kumu Vice President nangta iba Abraham Sangma ibadai kumu Advisor Joint Secretary ba Bijoy Ronghang nangta iba Shondro i Longpi iba day natena pengker nangta iba Wela Sangma nangta ba Maxwell ki Marak nangta ba Darwin Sangma nangta ba Martius Momin iba Nilesh Sangma kibedon lang hagde por Francis Sangma nanong tmai garobat kiwe ki nong yalam jong parti Congress jirang Block kipalawan ban yaso ibat ka National People Party nasoban penpawe ke jing kublai banga pediang ki sa parti ke jungi ya ke jing krang bat ke jing mu ke jungki ban etrelang ban penjob don burom ya ke National People's Party hagale election ke berselong haka atwe trek jong benai baar News nam ajar ratusan besibut megalayapost.news.